Halo, dobro veče, da li se čujemo? Dobro veče, da li se čujemo? Ok, hvala Dejane, Marice, Nives, Marine, Igore Mevludine, Ivo, Zorane, Nikola, Tijana, Žarko. Ok, hvala vam svima, da sad sve ne nabrajam, hvala puno. Hvala. Ok, znači čujemo se, možemo početi da ne gubimo vrijeme, a kažu vrijeme je novac. Još jednom dobro večer svima i hvala vam što ste se odazvali. Vaš domaćin je Adi Šut, odmah da kažem. Nisam osoba koja voli nešto posebno da hvali. Međutim, kada se nešto dokaže u praksi i kada znam da to može i drugim ljudima pomoći, onda jednostavno ne mogu da sakrijem svoje oduševljenje i zato mi nemojte, molim vas, zamjeriti ako me slučajno na moment ponese ta istina. Molim vas, budite pažljivi u toku prezentacije. Mnogi koji su prisustvovali našim prezentacijama već su naši saradnici i uspješno koračaju putem ka slobodi, dakle zajedničkoj nam slobodi. Naš tim je iz dana u dan sve brojniji i brojniji. Sve više ljudi uviđa i shvata da od čekanja nema ništa, ljudi, nema ništa. Oni u foteljama se dogovaraju godinama, ali je već i pticama na grani jasno da nam oni ne mogu ništa dobro donijeti. Manipulišu masama, u TV emisijama se kao glođu, znači dobri glumci, a iza kamera se najnormalnije druže, jer je i njima u stvari jasno da su samo pijuni u kandžama velikih i da samo provode naredbe velikih, bez obzira bilo to u korist ili na štetu njihovog naroda. Prema tome, ljudi, probudite se, poslušajte me. Ja sam vam prijatelj. Ja to već godinama govorim i još ću godinama govoriti i nikome neće zaustaviti na tom putu, jer znam da sprovodim čistu misiju, dakle otrežnjujući ljude i pomažući im da stanu na svoje noge, bez obzira o kojim se ljudima radilo, bez obzira iz koje države oni dolazili, dakle bez obzira na naciju, vjeroispovijest i tako dalje. Moj zadatak, a i zadatak kompletnog našeg tima je da što više ljudi probudimo iz ove uspavanosti o kojoj se već i u medijima govori. Zaista, narod je nešto uspavan. Dakle, dužni smo da ih probudimo iz te uspavanosti i te opijenosti slatkim obećanjima sumnjivih vođa. Jel? Dakle, ljudi, probudite se i ne čekajte. Lijep život postoji, sigurni poslovi postoje i samo je do svakoga od nas da li taj život i te poslove želimo ili ne. Da li želimo da kukamo u bijedi i da krivimo sve oko sebe ili da se probudimo i da budemo ponosni, slobodni i živimo život kakav čovjek i zaslužuje. Život dostojan čovjeka. I još nešto želim da znate, pazite, ja, odnosno naš tim, nikoga ne ubjeđuje, nikoga, dakle, ne molimo, jer za to nemamo potrebe. Pogotovo ja sam već godinama finansijski slobodan i rekao bih izuzetno dobro živim i ja i moja porodica, hvala dragom Bogu za to. Dakle, izuzetno dobro živimo zahvaljujući upravo ovom poslu preko neta koji mi je jedino zanimanje. Znači, nemam potrebe da ubjeđujem nikoga, nemam potrebe da molim nikoga, ali imam ljudsku potrebu da ovo ne sakrijem od drugih, da ovo ne sakrijem ni od koga. Dakle, ovu mogućnost da pomognem, da prenesem svima ovu mogućnost koji žele slobodu, koji žele, dakle, redovna, dakle, mjesečna primanja. Možda vam je poznato, naš tim sarađuje sa 2 provjerene i u praksi dokazane kompanije, a to su Stajforp i DCC. Večeras ćemo pričati o DCC kompaniji.
DCC je prilika koju ne bi trebalo propustiti. DCC je nešto najbolje što nam se moglo desiti, vjerujte mi. Ovo je kompanija koja će trajati godinama. Dakle, nema mjesta pitanju trebamo li biti u DCC-u ili ne. A večeras ćete saznati zašto. Ovo će biti prekretnica u životima mnogih. U to sam siguran. Neki su me pitali koji su prisustvovali na jednoj od prethodnih prezentacija zašto sam tako siguran. Pa zato što je DCC nastavak priče koja se zove GDI ili GDA, a koja je osnovana davne 1999. godine i koja još uvijek traje. Pazite, znači isti je vlasnik gospodin Alan Ezir 23.9.2014. godine pokrenuo DCC. A šta je 14.10.2014. rekao u svom obraćanju kojem sam i lično prisustvovao sa nekoliko svojih saradnika, možete čuti na ovom linku. Želim da znate da je mnogim porodicama širom svijeta GDI bio i ostao jedini, ali i sasvim dovoljan izvor primanja. Lično sam u GDI-u već 9. godinu i ali baš ni jedan mjesec nije prošao, a da nisam dobio isplatu. Pazite, 9. godinu me taj gospodin Alan, koga vidite na toj sličici, svakog mjeseca bez i jednog dana zakašnjenja isplaćuje. Pa kako onda sumnjati? Za vlasnika DCC kompanije smijem garantovati i zato kažem, svako koga DCC kompanija ne isplati, neka mi se javi. Ja ću ga lično isplatiti. Ali znajte i ovo, do sada nije zabilježen takav slučaj. Dakle, isplate su sigurne 100%. Prema tome, nema nikakve sumnje, niti mjesta pitanju trebamo li biti članovi DCC ili ne. Imati ovako stabilnu kompaniju, imati takvog korektnog čovjeka na čelu, kakav je gospodin Alan, je Božji dar, vjerujte mi. Vidite ovu sličicu pored vlasnika, to sa desne strane, to je izvještaj uglednog biznis magazina na kom se vidi da je GDI kompanija zauzela 30. mjesto među 500 najuspješnijih kompanija. Ok, idemo dalje. Šta je proizvod DCC kompanije? Proizvod su domene. Pazite, milioni se okreću kada je ova vrsta produkta u pitanju, jer je sve više onih kojima je ovaj proizvod neophodan. Do 23.9.2014. najjeftinije domene je imao čuveni GoDaddy. Tad se pojavio DCC, prešišao ga i postao najjeftiniji u svijetu, što će garantovano rezultirati upisom velikog broja članova, a samim tim i nama članovima DCC-a donijeti dobru zaradu. Koliko smo do sada plaćali domen? Do sada smo domen plaćali po $10 i više mjesečno, a sada, kod DCC-a ih ima po $8 i to na godišnjem nivou. Pored zaista jeftinog proizvoda koji nismo obavezni kupovati, znači imamo pristup tom produktu, ali nismo obavezni kupovati. Kao članovi DCC-a ili kao saradnici DCC-a imamo mogućnost nevjerovatno dobre i dugoročne zarade. Zato imam običaj reći za sve koji žele raditi i zaraditi, glavni produkt je preporuka, glavni produkt je članstvo, jer nam ono omogućava da preporučivanjem kompanije zarađujemo i tako stvaramo vlastiti biznis. Znam da je zarada ono što većinu zanima i zato ćemo ovog trenutka preći na taj dio. Prvi način zarade. Odmah da kažem da DCC ima odličan plan i dva načina zarade u kojem će zarađivati i aktivni, ali i pasivni članovi. Postoje dvije vrste članarine i na osnovu toga svi saradnici, bez obzira koje su članstvo uzeli, dobijaju potpuno istu zaradu i to na sljedeći način. Pazite, za svaku vašu preporuku, koja uzme godišnje članstvo, dobijate po $25. Za svaku vašu preporuku koja uzme doživotno članstvo, dobijate po $200. Znači, uzeli vi godišnje
ili doživotno članstvo. Za svakog vašeg saradnika, znači bez obzira koje ste vi članstvo uzeli, za svakog vašeg saradnika koji uzme godišnje članstvo, vi dobijate po $25, a za svakog koji uzme doživotno, vi dobijate po $200. To je bio taj prvi način zarade koji se odnosi, dakle, na aktivne članove, to jest ljude koji će preporučivati proizvod, to jest preporučivati DCC kompaniju. Sada ćemo reći nešto o drugom načinu zarade koju imaju i aktivni i pasivni članovi. Pasivni, za one koji ne znaju, to su oni koji u stvari ne budu nikoga ni uveli u posao, ne budu ništa radili. Pazite, znači zarada i za aktivne i za pasivne članove je ovaj drugi način zarade, to znači spillover 1 i 2. Zašto sam pomenuo 1 i 2? Pazite, zato što jedino u DCC kompaniji postoje dva spillovera. Za one koji ne znaju šta je spillover, to je prelijevanje saradnika koji vam dolaze od ljudi koji su prije vas ušli u posao. Idemo prvo da objasnimo spillover 1. Pazite, znači rekao smo, pored gore pomenutih direktnih bonusa, to jest zarade za lično uvedene, dakle saradnike, ovdje imamo i zajedničku izgradnju mreže. Znači Matrix 7x4. A šta to u stvari znači? Šta to znači 7x4? To znači da su ispod vas samo 4 mjesta slobodna. Pazite. A svi ostali idu ispod ta 4 i tako sve do 7 nivoa. Zato se zove 7x4. Za svaku vašu preporuku, ali i preporuke svih onih koji su u vašoj mreži, i vi dobijate određeni novac od svih i to sve do 7 nivoa ispod vas. Rekao smo, svako u svom prvom nivou može da ima samo 4 saradnika, što je dobro, jer se u suštini radi timski. I svi naši saradnici, dakle bili oni iznad ili ispod, pomažu svima nama, što se i vidi dakle na ovoj sličici. Evo, pogledajte te strelce. To je taj osnovni spillover 1. Spillover 2, to je house ili kompanijski spillover. Sama riječ kompanijski znači da ima nešto veze sa kompanijom. Pazite, vlasnik kompanije će u etapama slati DCC ponudu na sve svoje sadašnje GDI članove, kojih je ogroman broj, jer rekoh malo prije, GDI postoji od 1999. godine. I znači ovo je sada samo produžena ruka tog GDI-a, znači isti je vlasnik. I znači vlasnik će u etapama slati DCC ponudu na svoje sadašnje GDI članove i tako će nam, dakle, i sam vlasnik pomoći pri izgradnji našeg posla. Zato se, dakle, ovaj spillover zove kompanijski, dakle ovaj drugi spillover se zove kompanijski ili house spillover. Ja lično još nisam čuo da je i jedna druga kompanija do sada na ovaj način pomagala svojim članovima. Dakle, nisam čuo. A mislim, a i logično je jer su rijetki, dakle, vlasnici koji su istovremeno mogli imati dvije uspješne kompanije kao što ih, dakle, ima naš Alan Ezir. Ok, da vidimo koliko se dobija od preporuka iz Matrixa. Od svih saradnika, pa i onih koje vi niste učlanili, a uzeli su godišnje članstvo, dobijate po $5 sve do 7 nivoa ispod vas. Od svih saradnika, pa i onih koje vi niste učlanili, a uzeli su doživotno članstvo, dobijate po $20 sve do 7 nivoa ispod vas. Koliko košta ulaz u DCC? Rekli smo da postoje dvije vrste članstva. 1. Godišnje članstvo koje košta samo $99. Pazite, podijelite 99 na 12 mjeseci pa ćete vidjeti da je bagatela. Dakle, godišnje članstvo koje košta samo $99. I postoji druga vrsta članstva, doživotno članstvo koje košta $499. I to je povoljno jer je doživotno, znači jednom se plati i gotovo.
najavljuju da bi moglo uskoro ići i na 999. Dakle, imate priliku, pazite, da sa samo $99 pokrenete svoj vlastiti biznis. Pa gdje to ima, ljudi? Gdje to ima? Iskreno, nigdje. Rekli smo već, bez obzira koje članstvo da uzmete, za svaku vašu preporuku koja uzme godišnje članstvo dobijate po $25. A za svaku vašu preporuku koja uzme doživotno članstvo dobijate po $200. Znači, evo, primjera radi, uđete sa godišnjim članstvom, dali ste $99, samo jednu osobu da nađete koja će uzeti doživotno članstvo, vi dobijate $200. Vratili ste svojih $100 ulog i plus zaradili $100. I imate cijelu godinu dana pred sobom, jel, da i dalje zarađujete. Mislim, fantastično. I znači, kako smo već rekli, osim te zarade, plus dobijate po 5, odnosno po $20, dakle, od tuđih preporuka, to jest osoba koje niste vi učlanili. Sad, na koji način uplatiti članarinu? Članarinu možete uplatiti na 3 načina. Pomoću Visa ili Master kartice, pomoću internet poklon kartice koju svako može da dobije, pa čak i nezaposleni, i uplatom preko PayPal internet banke. Informacije, znači za one koji nemaju kartice, dakle informacije kako za samo 15 minuta do kartice dobit ćete od osobe koja vas je pozvala na ovu prezentaciju. Nekoliko aduta za vjeru u siguran uspjeh. DCC je tek startao, znači, a kao tim imamo odličnu poziciju. 2. DCC je produžena ruka GDI kompanije koja postoji od 1999. godine i još uvijek funkcioniše. 3. Vlasnik kompanije se dokazao 100% korektan. 4. Za 16 godina postojanja kompanije, dakle GDI kompanije, nema neisplaćenog člana. I već sam pominjao, mene lično već 9. godinu redovno svakog mjeseca i uvijek na vrijeme isplaćuju. I 5. Dakle, GDI postoji već 16 godina i ne vidim ni jedan razlog zašto DCC, koji je i bolji od GDI-a, ne bi postojao duže. Ok, šta dobijate od sponzora i nas kao tima? Dobijate maksimalnu podršku kao nigdje na drugom mjestu. Vjerujte mi. Dobijate odgovore na sva vaša pitanja i to u roku od maksimalno 24 sata. Webinare za napredak u poslu koji držimo svake druge srijede, a termini su na ovom linku, evo vidite i sami. Dakle, svake druge srijede se sastajemo, i razmjenjujemo iskustva, dakle, pomažemo ako ima nešto što neko od saradnika ne zna, tu mu objasnimo i tako dalje, mada je ovo posao toliko jednostavan da se DCC je zaista jednostavan posao, zaista. Ali, znači, bez obzira na to, znači, imamo sastanke i pružamo, dakle svaku vrstu pomoći. Ovo je ozbiljan tim ljudi, profesionalaca, kakav sigurno nećete nigdje naći. Većini naših članova ovo je jedino zanimanje. Znači, mislim da vam je jasno da smo onda i maksimalno posvećeni, dakle, našim saradnicima, jer je i u našem interesu da svi naši saradnici budu što uspješniji. Ok, ovo je isplata iz DCC-a, dakle jedna od mojih isplata, i rekoh već da se vlasnik kompanije, gospodin Alan, dokazao u proteklih 8,5-9 godina, I nisam ni sumnjao, dakle, da će tako biti i sada kada je DCC u pitanju. Znači, ljudi, ovdje niste ograničeni kada je zarada u pitanju. Znači, možete zarađivati koliko vi hoćete. A za isplate sam već rekao, garantujem. I opet kažem, koga kompanija ne isplati, ja ću ga lično isplatiti. Ali opet kažem, znajte da takav slučaj još nije zabilježen. Dakle, ne razmišljajte da li ćete biti isplaćeni
isplaćeni, već se koncentrišite, to jest već se registrujte i odlučite koliko želite zarađivati. Ok, idemo dalje. Na koji način dobijam zaradu iz DCC-a? Postoje 3 načina isplate. Isplate na PayPal internet banku, isplata direktno na vašu banku, vaš bankovni račun i isplata putem čeka. Kolika je zarada moguća? Jednom riječju ogromna. Rekao smo da za svakog saradnika koji uzme godišnje članstvo dobijate po $25, a za svakog koji uzme doživotno članstvo dobijate po $200. Također rekao smo, od svih saradnika, pa i onih koje vi niste učlanili, a uzeli su godišnje članstvo, dobijate po $5, sve do 7 nivoa ispod vas. Od svih saradnika, pa i onih koje vi niste učlanili, a uzeli su doživotno članstvo, dobijate po $20, sve do 7 nivoa ispod vas. Kolika je zarada kod punog matriksa? Zarada je 109.000 ili $109.220. To je znači za pun matriks. Sada, za koje vrijeme možete zaraditi preko 100.000 ili $100.000? Za 7 mjeseci. Kako? Lako. Pazite, ako ste osoba koja to zaista želi, ona je zaista i lako. Ovo je posao, jel tako? Jel posao sa lopatom? Nije. Jel teško? Nije, brate. Samo malo truda, malo aktivnosti i to je to. Pazite, gdje možete za 7 mjeseci zaraditi $100.000? Nigdje, samo tu u DCC-u i to vam lično garantujem isplatu. Da li je ovo vrijedno truda, sada pitam? Pa naravno da jeste. Šta je vaš zadatak? Vaš zadatak je u prvih mjesec dana da uvedete samo 4 osobe. Pazite, znači da DCC kompaniju preporučite na samo 4 osobe. Njima kažete da i oni urade isto tako. I to je to. Pazite, to je sve. I za 7 mjeseci imat ćete punu matricu i zaraditi, znači, 109.000 ili $109.220. Ne računajući bonus zaradu za uvedene članove, ono po 25 i po $200 što smo pominjali. Jel? Nakon toga vam se otvara ta neograničena matrix zarada, to jest infinity. Pazite ljudi, 109.000 ili 109.000 za 7 mjeseci. Ako to podijelite na 7, vidite da vam je mjesečna zarada preko $15.000. Pa gdje to možete imati? Da li su vam igdje ponudili toliku platu? Ja ne vjerujem. Pa nek plan i ne ispunite za 7 mjeseci. Pazite, neka ga ispunite za godinu. To je opet $9.100 mjesečna zarada. Hajde, nek ga ne ispunite ni za godinu, nek ga ispunite za 2 godine. Opet 109.000 podijeljeno na 24 mjeseca, to je $4.550 mjesečna zarada. Nakon toga vam se otvara neograničena zarada, to jest infinity, znači niste više ograničeni sa 7 nivoa, jer je matrix pun, nego znači ide i na 8, 9, 10, tako dalje. Je li težak posao naći 4 osobe? Je li to težak posao? Da li je teško naći 4 osobe koje ćete usrećiti i koje će vam cijelog života biti zahvalne za to? Pa naravno da nije. Ja sam ih u net posao uveo na stotine i stotine. Jer ko to ne bi htio zarađivati? Ko to ne bi za toliku mjesečnu platu usrećio 4 osobe? Evo. Danas, kada je tolika kriza za radno mjesto i kada ljudi radna mjesta plaćaju po nekoliko hiljada maraka, eura, kuna, kako hoćete, dakle kada fabrike jedna za drugom bankrotiraju, kada se pošten čovjek bori da dobije svoju zarađenu platu tako što izlazi na ulice i štrajkuje, pa danas je ovo najlakše postići. Ljudima nudite hljeb, kruh, kako hoćete. I to u poslu u kojem nikada neće štrajkovati. Jer, kako rekoh, isplate su redovne i uvijek na vrijeme.
i dobijate i automatski, ne trebate i tražiti. Za vas koji uzmete godišnje članstvo, isplate su svakog 15. u mjesecu, znači 1 puta mjesečno. A za vas koji uzmete doživotno članstvo, isplate su 2 puta mjesečno. I to 1. i 15. u mjesecu. Na jednoj od ranijih prezentacija sam rekao, a to evo i sada kaže. Pazite, ne postoji radno mjesto na zemaljskoj kugli za koje bih se ja mijenjao. Niti posao za koji bih mijenjao ovaj. Mislim da vam je dovoljno jasno. U DCC-u, kao što smo vidjeli, u DCC-u će ostvariti zaradu čak i oni koji nikoga ne uvedu u posao, jer sistem redom popunjava mjesta u matriksu. I svakog novog člana smješta, dakle, na prvu slobodnu poziciju. Dakle, neki će zaraditi, neće ni prstom mrdnuti. Ali ljudi, razmislite i pogledajte ove cifre. Pogledajte koliku zaradu možete imati. Pa zašto se onda ne potruditi? Ovo je ogromna prilika, vjerujte mi. I ovdje nema pitanja da li trebate ući u DCC ili ne. Već ima samo pitanje koje članstvo uzeti. Ljudi, ovo će, siguran sam, biti dugogodišnja priča i vjerujem da će i moji, ali i vaši unuci jednoga dana učestvovati u njoj. A mi u svemu tome učestvujemo sada, na samom početku. Pa zar to nije fantastično? Zar to nije nešto o čemu sanjamo cijeloga života? Ljudi, ova grana poslovanja je budućnost i tu nema nikakve sumnje. I zato ne oklijevajte, već se uključite odmah. Slušajte naše webinare i prezentacije i držite se ljudi koji vam žele pomoći. I za kraj još jednu važnu stvar želim da vam kažem. I zapamtite je dobro. Ne nasjedajte na ponude onih koji vam nude poslove bez uloga. Jer u tim poslovima, garantujem vam, nikada ništa nećete zaraditi ili hoćete, ali nešto što se ne može ni pomenuti. Sića. Na svojim počecima sam izgubio par godina testirajući takve ponude i ništa. Dakle, ja vam iskreno to govorim, a vi, znači, radite kako hoćete. Pazite, ulog koji vam je potreban za pokretanje ovog vlastitog i sigurnog biznisa na duge staze je zaista mizerija. I zato ne čekajte, već se što prije javite osobi koja vas je pozvala na ovu prezentaciju i registrujte se. Toliko za večeras. Hvala na strpljenju i hvala vam što ste se odazvali, dakle što ste i večeras bili sa nama. Svima, zaista svima od srca želim puno uspjeha, lijep ostatak vikenda, pa se mi, ako Bog da, čujemo, dakle, ponovo. Lijepo spavajte, lijepo sanjajte, živi mi i zdravi bili, laku noć vam, prijatno.